Онтон чурапчыл лугар кескил керехете жоммудден саңа кенеге сүрәхтенне. Тахары Михаил Мартьянов, Онна Мария Григорьева сырдык аттыргарананна маннага дойду серитин кемигер чурапчыр ойынуттан котур ойыннарга балык бултахыныгар көһөрөллүү кыттылаактарын убайды балыс тылгөл эләбит сыллара сырдырдыллалар. Мария Кириллина кепсир. Хадарны хелегиттен төрүттәк үлә тыл ветераннара хоты көһөрүллүү кыттылаактырын, чурапчы болуң улустарын хадарны хелеген бачотта алоқтоого Себеске хаһестыбынна үлэхет Михаил Михайлович Мартьянов онна кини бирге төрөбүт балта Мария Михайловна Григорьева сырдык керестеригаранан сери ырсылларгар онна билиңни байыс кохонно олохтурун сылын сырдатар кинигени Мария Михайловна төрөппүт кыха Вера Старкова билемнен тартырбыт. Эрелик хана туохта кытты күлелен хамнан ага хатибыппыт. Михайловтун салайыр үле туохта Каянды толоттырын, каянды хететтерен, буланы каянды толорун диен, ынырыкта алынылак, жахаллак кихете. Бу кескил керехете жоммут киниге уратыта диен хадарны хелеген историятын уруккутун, отчутаğı кем жонун олоққа жахаққа, серге майгыга, төртүгестерге сыханнарын сырдыкка кереға тардыгыларын туһунан үгүһү билиэкка сөбүгер сатар. Келер кенчәри чаттар бит биге жоммутын серге битин биллиннер диенсеп, колоры бие колор бит эһелерне бәләрен бә тай диенен билерлер. Ол манна кийдилер көһөрүгә биге жоммут дәләккә калны көсүбиттере. Онна аңардас биге жоммут тустаннан акты болбатак. Бу кинилеринен седиптен кадар историята эме кепсенне. Онан боллагына биге жоммут элбего голак колбры ебит тулая калан баран сен барбытын атакпытыга туруттаатага де. Олехим боллагына народный педагогикага сыгырамын оңорду. Элбек акты жон тугунан акты кинегелер элбектер. Онтон бу кинеге онтон уратыта ден биги бөхөлөт бит историята тарыйлынна биги жоммут кытта серге онна кенчари чаты идиге бу жие керген оны иди. Онна ужур утум сетеме берилитин тугунанча. Бу кеһе Григорьевтар, Мартьяновтар халың аймактара төрәбит нәһелектерин олоқтоохторун керәхсетер, сүргелерин көтөгөр консернен түмүктәннә. Мария Кириллина, Илья Борисов, Николай Абрамов, Саха телевидениете, Чурапчы.